Ebiragiro n'enkora ebirikushwijuma abebembezi byeserwe Future Road Design Manual ebigendereiremu kushoronza enkora y'enkuuto nungi omu ihanga na munonga mu matawuni kandi zoona zirikushana. Engineer Emmanuel Tom Ojuka okorwa mu kitongole ky'ebyitaka amaju n'entunguka y'endembo yagamba ngu ebiraro by'omu kwebuuza nibiza kushohozibwa mu kwezi kwa mwenda. The manual is not for USMID. The manual is for Uganda's urban areas in general. We expect the revised draft reports by September, although the assignment is to be concluded by July. Omukushwijuma kubaroho babwineho n'abebembezi ba Kasese, Mubende, Fort Portal, Masindi, Mityana hamwe na HOIMA mu rurembo rwa HOIMA ha Contic Hotel okongera kuhereza n'amagezi. Hati standardized designs zino zigenda kuba nizitukonyera ku rantingu haroho obundi bosanga abebembezi nibagaba kohera miliyoni 5 okora omuhanda hati nibenda kwika hona nibamalira bakozera akagudo katagenda kuhangara nibenda kabe spread rundi katwale omwanya mukoto so hakubaho quality control measures mu designs kikumanyisa ntingu political interests rundi obunda abebembezi baitu rundi councils ibaba cyuiremu nibasera obururu kandi ebitaku isana rundi ebitakuhangaza engudo era tuwebaziza nnyo Gavumenti neba consultants ne Minister of Lands etwinvolvinze negamba nti ali lukuluno katulabe nti tuyita ba stakeholders tuje tunyumye nabo tubalagire ekikyo teeka ate nenge je tugenda kikolamu feke tuongeddemu ye component economic impact assessment ebyenfuna by'abantu nga nzije okukola oluguudo mbirese biri bitya mbitandise biri bitya abebembezi beine enteekateeka ezibahiireyo si kirungi kutandika kulowooza nti flyovers zijja kubeera mu Kampala wokka ebibuga byaffe bwe budde okutegeka flyovers ng'obudde bukyali kuba bwe tuzitegekanga ate abantu bazimba dda ate nakyo kikosa abantu kikosa business. Now abantu abo bayiro bayina obusobozi kukola ekibalukukola bayituyitwe ntusaba ngu obaraba ne bakola ebintu ebyo baleke kutema enguudo already za yunura rundi enguudo eza usimi emazire kukola bayikare bayikiranize. Meya wa municipality ya Mubende Engineer Innocent Sekizivu aina masikongo enkora egineija kukyendeza kamegano aha nkuuto mu ndembo. Gashakwanwa gaba Ambrose Katoto.